kaget sampun abang wetan uningayang titiang paguneman dane bagus sang sucitu lawan ide sang panitu sani mangkin tan kerase sagetan sampun punika tatas galang kangit ngani koi sang resi riwaune kadiasa punika kawentenan parinikan ngeraris ni mangkin ngandika ide yang maha muni amun temalu pragatan diruntuh pengandikan ide yang maha muni kali sapuniki jening bagus sang suci itu nah jalan namun yang malu janglang nih amun pudan jalan sambung rasa yang bapu jogucem suruh bawani dewani ning nah jalan-jalan manian buing sambungin nunuki buku hakini bapu marasu ngajak cening yang naleh kejaten naki buku bapun tu merasa kuangan ning ngajak idewo dini bawa sama gagayakan rasa yang bapu sing lah rasemot nak buku bapu ngajak idewo mererawasan nah itu masih matu tuturan menggegonyakan tu cening sang bagus suci tu dewa cening apa masih
dasar bapak nyatu buka kitu kapingeragani dewani ning nah pangman masih dewa sirep aja kan nyejani apangman masih naki buku dewa nyerep Jepang penyingkakan dewane ya diastun jeung tua hak kepikan pasti gitu yang rasa yang bapu nih aden sang suci dewa ini ada lantas pianak bapu are ni dewa ni madan tuh bagus sang sugatini mangendan nyeri maram gitu pang jati tangsah lantas tuh hidup adeni dewa pianak bapu sang sugatu ngiringan tuh anak ibu ku dewa sirep kang yang ning bapu lacur ada di petuguhan buku jani sing cari di negari ada kasus spring bed ning Agus dewa bapu masih guru negara kewalu ya diastun janake buku bapu nu merasa keuangan ngajak idewu dini nyatu tuh jatinya melah masih rasa kenyal bangki yang bapak ini nyot-nyot pengiringan idewu uling galah 6 sampai galah 10 buku jani ning ajakan malih sebuah ganti nah doning buku gitu lantas parikan ini mu malu dua sirep bapu pangman masih mentaki-taki mendap-dapat ini bin sepesan bapu sebelah kari sidep ngunak bakti majeng ide sangyang putara surya tuh mangebakti itu anak ibu ke bapu cening bagus sang suci dewa gelis sangat inggih ratu idedani semeton titiang para pangerengu sinarong sami ini caritane gelisin carita yang titiang sani mangkin pada mako
tenan dani bagus sang suci teu maka miwah dani bagus sang sugate sampun makolem dani wajahan sampun sirep ni mangkin sani mangkin sampun kecawi seuri antuk semengi sani nampin sang suami mawungu cerita yang titiang nemangkin sang sani sirep iwau makadinya dani bagus sang sugatu maka mewah dani bagus sang sucitu sampun dani punika metangi gelis masih mas sampuni usan masiram ngerare sareng kali ngerare sing ngasih bakti ngarcane bakti ring ide sang yang para muwisesya wang yang rawi upah caranya kowen tenan dani bagus sang karwo sapunika taler ide sang rumaga tapuri sampuni ide larang bakti hari sampuni medal ide sang yang basekari dipati sampun jangkep pulah pulih yadnya sanika enterangan tuk ide